Bogojan along BJP atum bait kapachejeng. Ilisteron pe hin pen vote ke hang kachiting. Sonia Soren hemadung pen ingbodet. Cardo, nili karbi berta tanbang thari chisong theron non bertang ton pen arjita. Piniada porpai keba porpen number 23 Bogojan constituency pen MEC kiligalong karjabdun BJP candidate Madhurjo Delkia Pukon aparman ongdung bait pachijeng si kiliga parman pachethang pi asai kedeng. Number 23 Bogojan constituency BJP pen githurdun Madhurjo Dhikial Pukon aparman piniada porpai keba porpen Bogojan BOC along pen balipathar neparpatian hum pharo sose bike pachejeng si kili kapachethang asai kedeng padopon. Laso Opi Jorhat MP Rameshwar Tele Aphan Kangthum Karne Tapado Ponsi Mai Tapado Ponji Pusi Birta Longdun. Karbing Long Termas Council ng Kiday Redajok, Kaprek Racharia Songatum along vote ke hanga sonda taxi. Number 24 Diopani MEC Constituency Congressman Kithurdun Elisteron P Sidami Dodesang Sisi Radalong vote ke hang kachit tinga berta kat national perangke anon terang pen berta nang pali. Diopani constituency pen pangrumpet bangpu bang piatum kilikithura tumang bongpen sorlo so inudwed laki Elisteron P Henlo. Alang li sorlo so puchipu pesi Congress asong aphan kamatha jog jo padap along polling station along vote ke hang asai padopon lo. Voting ni paikri ni arni letota long trok adim damsi vote ke hang amai padopon lo. La long trok adim along ta ongdung arada tum chetodun rinti. Athe Diopani hawar Congress aphan ke kroi arad do olang. La sopen langdam pulote non an ke alang li Elisteron PC ke haide ji angring thetan lo. Alang li long ke dun krila ke ignar arjan AGP aphan sinona ko ke thekpon long. Vote ke hang amaya long HAD Minister Barim Khorsing ing tita chatong dun si rat along vote hang pidun lo. Lapen apar Diopani along ke Khorsing ing ti arideng penta isi kilik asai hemtame ing putekang lo. Bogojan Police Station ang kang along Sonia Soren ahema dungpen ing bodet pusi perangke aphan berta pachini. Kedamtang musik ni paisir kep arni kang zampor pai kethoma por malompen Ghorial dubi nautaka along kedo ame karinut Bablu Soren lapen Lolita Soren asupi Sonia Soren arta ningkan sirkep Ghorial dubi school along ingdeng po Charlie dunbom ausupi ahema dung malom Kijui dampen amat hem cheleledet pusi than pachini pon. Sonia school dun det pen. Ape ari chelarsi ahemadung inut achirpi Purnima Soren arta krehini atum banghini si hidiajo anathu kijui dampen banghini amata ingbodetlo. Apia po lapen ahema soratum kiri nangji anke riedlo. Sitapini arnian tala banghini au samaratum aphan long un edetlo. Lapen laso lama puthak Bogojan Police Station along ta lam hoi pidamlo puta than. Lasi komane akorde injura tumpen labang hini osamaratuma phan theglong pulote kang hon pen 8822 582989 8723035328 along pachini chia phan tuningri hempen kebara hut choi kelir lapen pen abang sky blue sea kaching thang pusi hempen kebara hut adungarai kedo atum kethan Non malam so por pandihin na parman bertamo ington panik sene. Admission going on. Issues of forms and prospectus from 31st of May 2017.
Last date of form submission 8th of June 2017. Admission date 12th and 13th June 2017. For details, please contact 9854335234. Ganj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la pentesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajang tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Singiri Junior College. Admission notice for Class 11 Arts and Science 2017. Attributes: state-of-art infrastructure and facilities, well-equipped science laboratory and library, hostel accommodation available for girls and boys, periodic sports and co-curricular activities, regular classes throughout the academic session, dedicated team of faculty and management. Admission forms and prospectus available from 5th June 2017 onwards. Admission helpline 036712745535 and 9085379874. Email kirby.aca@gmail.com. Campus Rongkarbi Police Reserve Difu Karbi Anglong Assam 782460. Follow us on Facebook www.facebook.com/Singiri College. Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline 03675-246-448. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ। বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্জ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্জ জুচ। Don Bosco Junior College, Difu. Admissions going on for the session 2017 to 18 for Class 11 Arts, Science and Commerce. Admission forms available from 1st of April 2017. Dihin mo pipotot birta longwang tulo. Wo signify Christian ni anerlo porpai keba pormalom 13 number lang hin MEC constituency pen Karjabdun independent candidate region Bosumatari hin pen Sunar region den ta ingti poisa ingti upper Salawar Jaipong Biarong ingtiarong Borbil lapen Balok Teron arong along bithe both committee asaihem kangpupon. Labang so both committee asaihem kangpupon ahut kacitong dun ongdong rada tumpen mai sitame padopon lo region Bosumatari pen mai kepedopon ahut rada tumpen vote kerek amai ta padopon tu upper Salawar arong pen HSDC arada tum rajan Bosumatari along chirap chito dun G alam the chepak lang dun perang ke pen karjupon ahut HSDC klembang pubang pia tumpen
kaning jepon ke Congress lapen BJP a sorkar atum upper salabor arong aradatum aphan piniarni anta thangnat akirap ta KP Pajarpon Avelang la silang hin constituency pen Karjabdun independent candidate Regent Bosumatari Aphansi Kepahajia Phan Chirap Chitodun Popusi Ning Jepon Renti Bang So Amailong Bang Paro Poso si HSDC Aradatum Chitodun si Regent Bosumatari Aphan Kilik Along Kachirap Dun Japan Lamchak Chipipon Renti Rajendra Bosumatari alang lipan litum bangso bud komiti bang kununa sila bangso bud komiti kudat penotang te alang liek bang utro lasod litum alang lipan ki phai phale litum jakong Kedamtang Chiklojonia Prang Malompen Donsuri Reserve Forest Angkang Aron Repen Resim Kang Tangki Odatum Kacheleng Lapen Kaboha Abirta Army Red Horn Division Atumpen Longpon Ingnam Karthat Pigajok Aron Repen Resim Kang Tangki Odatum Misen Kachapachonga Dim Mandetlo Laso Jok Karbing Long Dimasau Lapen Nagalena Hawar Along Aron Re Asai Kiding Pon Ajakong Chilonglo Ok chumpran atum dhonsere ing namalong kachepa chongke kewangji wo signify kretok siarni ing samjen pen Karbinglong Tamas Council keligapan isikap hermeme ang Teglo Pusti Red Horn Division atum pen birtanang pale. Kewangji Karbinglong Autonomous Council MSC keliga hutang huri bohong abe pin pen ing samjin pen keligapan chunchiapan Red Horn Division la pen 22 sector Assam Rifle atum chalangsi wo signify sirkep arni arsik chit pen kiri kapurugasai padoponlo. Bangso kiri kapurugasai ke padopon ahu Red Horn Division atum pen surveillance device ECN ponlo. Lapen kontak proxy cap rahinian trackers dog akerap and pen kiri kapurugasai padopon. Kilang pangching mati intelligence atum kepachuni ateng pen. Bongpos single barrel rifle long pon. 22mm Chinese pistol, mukre ke thom 7.62mm helea mukereng lapen, mukli 0.22mm helea mukereng, dhansri aing nama long pen long pon. Labangso kiri kakuruk asai kedeng pon along. Army, Civil Police lapen District Administration atum chalang si bangso asai mesen pen pachun pon lo. Tuliram rong hang lapen ari sang hotum cheleng si Karbing Long Irrigation Department atangka kuti crepe hososi kachupang lima tangkapen si Karbing Long Tamas Council MSC kelegalong kepatu ipusi nagarik suraksa mans akerapen independent candidate Mahajon Kroy hinpen perangkia mailong kepaduponohot akoy kipipon aputha katnyo senala perangke keroni pen biren inghi birtanang pale. Kevangji wo signify kretok siarni Karbing Long Tamas Council MSC Kilega Parman number 7 Kopili MSC constituency pen pregjam Racharia songatum penan parta jongjung pen Karjabdun atum dode sang se pen vote kerega mai kepedu pon bomlo Racharia songatum angbong lapen candidate hijan atum angbong kachiputot si Roy Hai Huya Job nona pom Kilega Mongwe parom pluplo Karbi Anglong Nagarik Suraksa Mans akirapen Karjabdun independent candidate Mahajon Kropen Perangke amai ke pedupona hot BJP lapen Congress Racharia song atuma panja semet kachupang lima putak ning Jepon. Amar hingarleng irrigation jitu ase heikinit সম্পূর্ণ আমার hingarlengot 5 কোটি 53 লাখ যেটো আসনিত সেই আসনিতত তাত নাম আছে কন্ট্রাক্টৰ নাম আছে সাংপি তিমুপি যেটো নিকি তুলি আমাৰ মল সিং তিমু যেটো কৃষি বিভাগৰ ইএম হয় ইনচাৰ্জ হয় তেখেতৰ জেকৰ নামত এই ইৰিগেশনৰ ঠিকাদাৰ আৰু ইয়াৰ বাহিৰে তেলহৰ ইৰিগেশন যেটো আসনি তাতু তেখেতৰ জেকৰ সাংপি তিমুপিৰ নামতে তেখেতৰ নামতে আছে হেতু কেছনত আজি 1500 কোটিত অধিক দুৰ্নীতি হৈছে জুৱা কেইদিন আগত ধৰি আমি এটা ৰিপৰ্ট পাইছো বৰলাংফাৰত আমাৰ সিএম তুলিৰাম ৰহাঙে কৈছে যে কাৰ্বিংৰ দুৰ্নীতি হোৱা নাই আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেখেতে কৈছে দুৰ্নীতি হোৱা নাই আমি দেখুৱাই দিছো আমি জায়গা দেখুৱাই দিছো কোৰ্ট হৈছে কেনেকৈ হৈছে এই সংগঠিত দেখুৱাই দিয়াৰ পিছতো তেখেতে পেপাৰ যুগে টেলিভিজন যুগে যদি দুৰ্নীতি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব পাৰে আমি হেতু বিহিত ব্যৱস্থা কৰিম যেটো তেখেতে ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই ধৰণৰ আজিলৈকে প্ৰতিশ্ৰুতি হোৱা নাই আজি এই নিৰ্বাচনত তেখেতৰ লগত তেখেতৰ পৰা আদি কৰি তেখেতৰ কোম্পানী তুলিৰাম ৰহং কোম্পানীয়ে আজি এই জিলা পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত তেখেতবিলাকে থিয় হৈছে
Alang lipen kipu pon tu ke tuliram rong hang lapen agriculture Mongol Singh Timung atum celeng si karbing long angkang kapaching tur pon japan kuti atangka kacupang limpon bangso kacupang lima tangka pensi non MEC kilik along padam ilu pusi akoy pipon tuliram rong hang lapen Mongol Singh Timung atum celeng si irrigation department along apiso asupi lapen chepo chero atum amen pen contract NC kuti atangka kam claim clip pin pen kacupang limpusi alang lihin pen akoy pipon. Berta bang kelapan si Kang Ton Poniglo, like Bom Takat News Channel, Domit Hagme Kurang Tu.